Uba Jimberson ar Marak, ubadai uway na kinong yalambarem jong kaseng Kongres jong kajirang constituency, ubalaya aireng tengru haka election MLA bat MDC na kajirang constituency. Ulami no na kaseng Kongres House nam Arjar Khatpra, Henry mentau ba Jimber, Ryngkat bat Nongkyrshan jong u, kin peniaso Biang yelade bat kaseng Kongres hau benai bansawan. Habaya keren syakilat Phai khubor, uba Jimberson ulaong babun hakipaj ba jong kajirang constituency, kidang it bat syania ya kaseng Kongres, bat kadon ka jingkermen haka election Arjar Arpulai, ba ka Kongres kan job don burom. Ngadi long leader ba kapo cirang posisi ngadi kerteng Jimberson Marak kum leader ga berpau ke balai nomor ba bersuang alaya contesting po cirang angde kum MDC laya contest pada Arjar Prang laya le kum MLA terpoi kita sa thong kana kadon ke simrang ba oi kadon ke chutmu panya tri gum member gum leader te pikali ana chutmu badon sa kongres de am sadosono ki don em badrum biang ta ka chukli chuki oi kadon ke chutmu ta Arjar Pulai, mata kidangwan Arjar Pulai. Te ngerai yang hapo mesti, yalade bandki yang bandki yang yalade sasisin kumnung yalam. Te halor kadang kijingai mesin jingai kerku gerdo jung play. TKI ga bapula pelong ipi bapin Phai din Biang man Phai khmat Biang sha kaseng Kongres hadin bapila ino support ma kadisha kadin jikle jope ngala rai ba la resign no last election ko Arjar Pra kadau balong ngadon kaji huriura ko parti Arjar Pra last tebenta Arjar Pra dengan rai yang beta ba kadon bersim bania rap baik baik ngai beta sarkar jam ke jikli galong ba ke ba pelong ipi ban Phai din Biang sha kaseng Kongres hadin bapila ino kaseng Kongres dengan jit ya Kongres parti bania rum yang kata gajingirung Kongres te kadon gajon simet gaji stunat jingmon ya parti tekadai kacingnya menjadi Kongres mengalah pen poi kata ka tin ya MP pension pala dan yo sen mata vice presiden no kumju ngala pedip ya di sisi presiden merabon sim MLA juga nongko te ngala ya prai panjoy Ryngkat batna katu katne hajar no te ngaladap kejit ladap ya rai ladap berbek lala kacong kata kaji dulu te saat kita kadang ba pedang PCC batka di sisi presiden kinai sai por yang lano gin submit no te atasi long pada join no ato pitmu bapin yeng election ne kadi tang bapi kwa wan rum kumbu nong tre jong ka kaji dulu juga ambe balang adu ban dua pada long kerto dengan cuma juga ngai mata sau election balada Kongres ngai balang repsi kejigra Kongres angai jirang kabut badu nong pasal kai ha kejigra jiib jenjar jib sat ke jirang kursi paipa tengar ladero ngai im hane kha hane tengah snake, yang ledero snake, yang pay baru snake. Tengah kawai parti, betakat no konstitusi, kat no election lain. Kemudian balong snake biba ane pokok cuci jungi jirang. Tengah bakermen sekian, daga ngajit, ya Kongres parti Biang, ngai
lembah kongresi kini ke baik ba ke jirap di jungi ha kadang kerikuat malu tidur kam insayo pat saurlong na kerben skemu kejingrung jonga meta kongres lese ublay kersanya dan Ryngkat berga TLC jingai mesin ublay yang dengan rumpia kongres na kerben skep acara mulai kaya lengwa jingai kongres jingai tristom jonga Ryngkat ketiga arajar daya tu epi beta bayar kongres kala perkret Ryngkat arajar Ngut dengan joy Biang beta next month rumah yang berbeza kem lembah arajar Ngut ba behind sadin Nongkyrshan yang tengah kermen kem daga jing don lang ba bisan pala Ryngkat balong ba merah bercium kom di sisi presiden